Kızım, ilcirewet жүрөгүm тойлап тура. Kızım, бакыттан көз жаш төгүп ыйлап тура. Озатам жарыңа бара кой кызым, олууга кичүүгө жага кой кызым, урматын элиңдин таба кой кызым, таптаттуу аруу кызым. Аппагым, турмуштун чоң жолун аттагын, жаныңда бар болсун тапканың, гүлдөсүн өмүр багың. Берекем, сен ойлоп мен кайгы жебесем, ар дайым боло көрсенесин, бак тилейтен экен. Берекем кызым, көлөгөн кызым, бул өмүрдүн балын тат дилейм. Ат энеңди сыйлап урматтаган, асылым сен акыл эстүү бол. Кыргыз үчүн күйгүн кайда болбогун, кыз айкалдай кызымдай эрктүү бол. Ат энеңди сыйлап урматтаган, асылым сен акыл эстүү бол. Кыргыз үчүн күйгүн кайда болбогун, кыз айкалдай кызымдай эрктүү бол. Бұл қоштасында Адилай қызымыздың қыз ұзату тойын баштайбыз меймандар. Дәйерсіздерді біз әнді баштайбыз. Той башталды меймандар, бір бақырақ қол шапқылы. Чоң рахмат. Улуткулу улу ел улап келген нарқы бар. Адегенде ұшырашым олайын, елімізде ұшырашмай салты бар. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Арбаңыздар ардақты меймандар, төрізді көркі болған аталар, апалар, ағалар, ежелер, енелер, қарындаштар, жаңшалдайды бізден құдалар, құдағилар. Саламатсыздар мы? Толой болған жұртыма бүгін толқынданып тойды баштадық. Бүгінгі жақшылық тойымызда жақшы маңайда отырбасаңыздар, бүгінгі тойымыздың көркін ашпайыз. Кабинеттен сөз тапқан, қараңғы жерден көз тапқан, ұраны түйіне жаңыртқан ұлықты ғылым
arıtkan, kadırla birim uatkan, kada saltın ulantkan, toktogul atam eldegen, toktogul atam jerdegen, toktogulluklar dağı bir jolu, amansızlar mı meymandar? Hurmatlı tuğganlar, bugün özgöçü saltanat, bugün özgöçü gün, sevi degende, Toyçevek atam Adilay kızın turmuş yolu uzatıp жатат. Adilay kızın turmuş yolu uzatıp жатып, Toyçevek atam bardық tuğanlardı çakırıp, 3 sultan toyxanasının içine batırıp, kızına ak batal bereyim dep, жақсы ниет қылып той беріп жатат. Toyçevek atam üçün, Gülmir apam üçün, Айгерім ежем үшін бір қатырақ қол шағып қойсақ болады, той ел тұрмасына, той құт болсын дер. Андамесе мен бұл жаққа шақырайын, бүгінгі той иесі Тойшыбек атамды, Тойшыбек атамның хан құдасы Нұрлан құданы шақырайын. Екі құда келатат меймандар, бір қатырақ қол шағып қоса алады. Тойшыбек атам, Нұрлан құда ғана келіңіздер, той құт болсын дейді. Екі құда келатат меймандар қол шағып тұрады. Adilay kızımızды tapkan, azlikte östürüp bakkan, Gülmir abam baş bolğon, Aygerim ejemiz baş bolğon, Gülmir abamның құдағайы, Dinara құдағайы, Aynagül құдағайды, Aygerim ejemizdi. Gülmir apamды мен бұл жаққа шақырайын. Қана келіңіздер, біздің Adilay kızımыздың apaları, Daniyar Kiyolаңыздардың apaları келатат, меймандар, біздің apalar келатат, туғандар, қол шағып қоса алады. Бәрекелді. Assalamualaikum, саламатсыздар бі? Тойыңыздар құт болсын, күйеула құт болсын, сіздерге келін бала құт болсын. Жалпы біздің ата-енелерге де бір қол шағып қол жерден меймандар келіңіздер. Ардақты меймандар, қана келіңіздер еме, ұшыл жерден бардығымыз ордымыздан тұрады. Алақандарға аянбастан ұралы. Сіздердің үйіңіздерде ұшындай жақшылық той болсын. Қызымыз барған жерден бақ тапсын деп, қызымызға бақыт қалау алақандарды шамалы меймандар. Мен бүгінгі тойымыздың күнөкерлерін шақырайын, екі жашты шақырайын. Адилай қызымызды бұл жаққа шақырайын. Өзіңіздердің қызыңыздар мықты үндің есі, маданияттың мықтысы, Dinara İmambek Ejegeviz'den Jaşnakay jarqırаған жағымды шығармасы менен екі жашты тосып алабыз меймандар. Soy
İmanbekova çekeriz burada. Çok rahmat. Çok rahmat artık meymanlar. Turup bolca bilgen teyinizde rahmat. Orundan alın elinize. Urmatlı iki yaş süyüşüp birbirine gün bolup günde tüygüle adaşpay birbirinden ayı bolup tümde tüygüle. İki gün bolup solduğun sinerdi kurşakan canlı atalar benim, abalar benim, bir tuğanlar benim çok ömür sürgüledim. İki yaş farklı olsun de bir bolca koysa kulu olmaymanlar. Kırgızda kızın atılıp, Kırgızda kızın çaçılıp de. Kızının gürbüy düğününün kız sıylaması makhluk dedi. Bugünkü gündün karmanı, bugünkü gündün hanışası, bugünkü gündün krasavetsası, Adilay'ın kızımızdan durmakta bir bolçak bolçu bakıt kalap meymanlar. Çok rahmat. Daniyar Mırza bir kadam aldığa çıkalıcı. Ardaқты tuğanlar eri жігіттен 3 jürt olur deyip. Birincisi ata jürt bolsa, ikinci jürtü taykeler deyip, tağa jürt deyip. Emi Daniyar, sen bugün 3-cü jürt olasın. Uşul gelgen meymandar, Daniyar senin kayın jürtün. Oğun jaka bir salam salıp, sol jaka bir salam salıp koyuңuzдар. Violanı paygambarı sıylaptır deyip, violanızların salamın kavlalı bir bolçaya koyuңuzдар. Ben gülün eylemdim, kullan için Kuday canlasın. Çoku toğurdum biyikçeri, çokuday ol Kırgızdın jigitleri. Çok karmagan koluna batır ol dep, çoğma tavuz östürgün seni meni. Tolkun ol denizin güçtüğü jeri, tolkunday ol Kırgızdın jigitleri. 99 önörde niyesi ol dep, çoğma tavuz östürgün seni meni. Bugünkü gündün sultanı, bugünkü gündün karmanı, bugünkü gündün krasavçıgi, Daniyar oğlumuzlarda koş bolsun, bek bolsun de bir gol çarpıyalım eymandar. Enesiz uyga varsan meyerin bol boy, enesiz uyga varsan göngül toy boy. Kançalar özmerimin töksün, biro hiç kaçan öz apamdın meyerimindey meyerim bol boy tekken arrat meymandar. Daniyar violanızdardı, bugün dağı apalarımды jakşı göröp, apalarga Daniyar violanızdardan gül desteler bolsun meymandar. Toyçuyata bir kadam aldığa çıkalı. Kana geliniz. Ayday olgun kızınız bugün turmuş yolunuzda çatar. Bugün üç sultan tayfınasının zalını toldurup bir tuğandardı çakırıp, uşuk kızı bilen diyoğlama bat aldırayınıp jakşı niyet kıl toy verip çataz. Gelgen elmeden uçuraşıp, amandaşıp, mekanınızda kızınız turat, giyoğlanız turat, jakşı kalın deg anlap toyunuzu başlap veriniz. Geliniz. Emi bizim bugünkü jakşılık toyuga ortaklaşma oldu. Alıstan, yakından gelgen ağayın tuğanlarga, yara joldaşlarga, kudagilarga юбилейүбүздүн атынан ыраазычылык билдирем. Анан эми ушу кызды кичинекейинен багып чоңойттук эле мына убакыт деген өтүп кетет экен, бир топ жыл өтүп мына турмушка чыга турган убакыты келди. Эми эмне дейбиз, ушу эки бала бактылуу болдум, кармашкан колдору бекем болуп, күбөлүктүү бактылуу үйлөрдөн болду. Анан эми рахмат сиздерге ушу биздин кичинекей тойчуга
Göңül burup wagt tap alystan yakından gelenlerge biraz rahmat. Ata güç, ata dem güç, ata sağa direkti. Adilay kızımыздın ata oruna ata olup, özünün atalık meyrimin bergen. Toyçu adam nurmatına bir kol cevap olmaymanlar. Toyçu adamның хан kudası, Nurlan kudaga mikrofondu sunayın, kuda geliniz. Siz dağı gelgenlerмен amandaşıp, uçuraşıp, Kırgız eli hiç kaçan attan jıgılsa dağı salttan jıgılgan el emes, 3 jolu koldu kurup, жақсы қалу теңізді арна кетіңіз. Assalamualaikum. Кейінгі салтанатты қысылатты хит жасап болсын. Танысың олар деген бөлік болсын. Сізге рахмат. Атсыға елейін аталып еңбек істеген бейт. Атекінің есен рахмат. Жақсы ол отырыстар. Сізге сол рахмат. Жақсы құлдыңыздар. Kudağız толқыннан жатат, сүрдебен жатат, себебі келінді олып жатат да меймандар. Нұрлан құда нұрматына бір қолша дем күш болсын деп меймандар. Бүгін өзгөчө сүйініп, өзгөчө толқынданып, bir жеті жақшып тұрған Гүлмира апам бар. Апа келіңіз, микрофонды sunayın. Siz дағы жақшы қабыл тек арнап, келген елменен ұшырашып, toyunuzu başla veriniz. Hurmatlı şu bugünkü toydun katılışçıları, alıstan jakından gelgen tuğanlar, kuda söktür, dostlar, koşnalar, şu bugün altında vaktınızlardı onutup şu jeke bizi silap kelgenizleringizge çok rahmat. Niri şu nekey ayatan bir aytılatan Кішінекейлеріңіздің бар еле çoğayып қалыптыр. Неме Құдайым şu біздің барған жерінен бағайтсын, алғанымен тең қарысын, өйке қылым қарыта жашасын, Құдай өйкені ыман берсін, ынтымақ берсін, ақыл ес берсін, балалы чақалы болсын, өздерінше ордон шаға болып, денсаулығыменен, өміріменен жақсы жашаған үй-бүлелерден болсын. Құдай өкөлдің икесін бекем қылсын, төлігін түс қылсын, елечегін кең қылсын. Мен şu қандай жақсылықтар болса, şu балдарыма қалайым. Әрдайым жақсылықтың үстінде жүрген, балалуу, чақалуу, елдің арасында төсі көрінген үй-бүлелерден болсын. Үй-бүлесін пайдалы бекем болсын. Мен şu жақсылықтарды қалайтын. Анан şu барыңыздарға көңілді кеш, жақсы отырыңыздар. Дағы үйлетілен. Şu жақсы құда-құдайлардан болын, дағы елің ұт болсын, елің ұт болсын. Елің ерістерге қыздай болсын, ұманы болсын. Рызқы ешігіменен ақылды, ақжолтай елің болсын. Çok rahmat aytkanınız gelsin. Hanımefendi kiyinge жақсы қалу тілекте. Dinara Құдағи келіңіз. Hurmatlı toyga kelgen konoktor, alıstan jakından kelgende, tuğandarım, kurdaşlarım, kudağlarım, kudağlarım, bardыңарга uşu күндөй жақсы күндөрдү каалайм. Кечелем ойдоңдоп жүргөн эки неберебиз турмуштугуна отурсак, бактуу болгула дайыма ата-энеңердин маңдайында Sizler менен сыймыктаган ата-энелерден болот. Дайыма жакшы күндөрдө жүрүп. Аны бардыңызга ушундай жакшы күндөрдү каалайм. Бардыңыздын балдарыңар бактылуу болсун.
imanlı olsun, Adilay bizge imanlı gelin olsun. Tanya olsun. Özüstagı ıtımaklı birisi sıylaşkan bütün Kudaylarız kiretili edip küçük tükün Kudaylarız. Altına bak. Çok rahmat, hurmatlı Kuday, yüzüңүздөрдөн жалгангандай жакшылыктан жакшы чыгып турсун, ден соолук болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Бүгүн өзгөчө сүйүнүп жаткан, өзгөчө толкунданып жаткан, бүгүн өзүнүн кызынан дагы сулуу болуп турган Айгеримдин эжемине да бир кол чаап коюңуздар меймандар. Келиңиз. Kızım Acıko, benim babam Danyar, baktığım oldular, karmaşkan olmalar betem olsun. Daim жақсылықтарын түсіндіріп baktığım oldular. Çok rahmat. Eliniz aytatken ardaklı meymanlar uğuldu olsun bir vakit etken, uğuldu oldu dep balkıp süйлөткенбиz. Ал эми kızdı olsun bul min vakit etken. Kız büyümdü oldu, kız süykümdü oldu dep min jolu balkı etkemiz. Ал эми ардакlı meymanlar gelindi olsun bul çeksiz vakit etken turganдар. Бүгүн çeksiz vakitка bölөнүp өзгөчө süýүнүп турган Айнагүл Кудайга микрофонду sunayım. Келиңиz Кудагай. Gelin de olmuş dedi ama emez Tuğan'da bir kol çarpı olsun Kuday'la demişler. Gelinin bana gelinin kızday olsun. Silaşkan, sırdaşkan. Biz şu 2 yaşkan vakit kalıyoruz. Karmaşkan oldu üzülmesin. Baktım olsun şöyle. Çok rahmat. Ал эми бизден Кудагай келинди болсун салам деп сандыктын жөнүндө сактап жүргөн бүгүнкү Адилай кызыбыздын сөйкөсүн, камдап жүргөн сөйкөсүн, сыргасын өзүнүн келининин кулагына салып койсун, сизде бир кол чаап коюңуздар меймандар. Кана келиңиздер Кудагай. Мен эми тойчу атамды жаныма чакырайынчы, тойчу ата келиңиз. Мен оң тарабыма келип бериңизчи. Келиңиз ата. Нурлан Кудан мен сол тарабыма чакырайынчы. Алдыраак чыгалчы, бир кадам алдыраак чыгал, келиңиздер. Экөөңүздөр бири-бириңиздерди карап турсаңыздар болобу? Кудай эми сиздер колду куруп келип атасыздар, баш алып атасыздар. Эки колду өйдө көтөрөлчү, Кудай. Эки колду өйдө көтөрөбүз. Жок, мындай. Мендей бол. Мындай, самолет. Эки колду өйдө көтөрөлү. Эми Кудай көрүшкөн жерден кучакташкан, көрүшкөн жерден сыйлашкан, көрүшкөн жерден сырдашкан Куда болол деп Кудаңызды кучактап коюңуз. Ал эми тойчу ата, кулак тосуз, биз эчтеке кылбай эле жөнөлө тура бериңиз.
Kol çapmanızlar meymanlar. 1000 yıllık kudası öpten olsun tokanlar. Menemi bilmerece geliniz. Hece men oğul tarafıma geliniz. Kudağı geliniz, sol tarafıma geliniz. Ay barakelde geliniz. Kudağı emi kança nereli olgunuz gelse siz dağı biz bıçaktaşkan öşkün kudağılardan bolol dep kudağınızды yüzünden oşonca jol öp koyunuz. Biz sanattıralım. Bir kol çap olmaymanlar. 1000 yıllık kudağılardan bolunuzlar. 1, 2, 3. Ay barakelde kudaylık kılsın. Azamatsızlar. Emi özgöçü iki kudağı var. Oy kelingizler. Ay germeçe. Keliniz hayna gül kudağı keliniz. Men janıma kelingizlerçi. Keliniz hayna gül kudağı men janıma keliniz. Emi ardaklı meymanlar, 2 yaş yaşaş üçün ekönüzдөр tınç yaşаңыздар. 2 yaş karlaşmаңыздар. Biz dağı sıylaşkan kudağılardan bolol dep yüzüңüzdөрдө sıyıp bir-бириңиздерди куттуктап коюңуздар. Sizge kuyala kut bolsa, sizge gelin kut bolsun dep meymanlar, azamatsızlar. Emi ardaklı meymanlar, urmаттуу 2 yaş kana kelingиздер. Sizlerge dağı Atay dastorkon jayылган орындуктардан орун алалы. Урматтуу атайлар жамааты келиңиздер. Сиздер дагы орындуктардан орун алалы. Айтылган ак тирек ак батаңыздардын бардыгы 2 жашка кабыл болсун. Орун ала келиңиздер. Toy 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 mına düğün toy 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 mına düğün toy toy. Ay рахмат. Биздин Нурлан куда 2 кудагына арналган гүлдестеси бар экен. Ошону тактап жатат. Кудалар бар болуңуздар. Чоң рахмат. Кана келиңиздер, эже сиздер дагы орун алыңыздар. Той кут болсун. Ардактуу меймандар, жалпыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Бүгүнкү жакшылык тоюбуздун эң алгачкы сый тамак алдыңыздарга тартылып жатат. Ушул дасторкон бир гана сиздерге арналып жазылган. Ардактуу меймандар, мен алдыңыздарга чакырайын. Токтогул элинин сыймыгы, мыкты үндүн ээси, маданияттын мыктысы, 2 жашты жакшынакай чыгармасы менен алдыбызга алып кирген Динара Иманбек эжекемди чакырайын. Сиздерге арнап жагымдуу чыгармаларын тартылып берсин. Kız deli sanatçı,
Yaşamaklı olsun, maalesef sizler için daha bir mesaj alırsın. Dinara İmanbekovic ekeniz boldu bir kol çalıp koysa bolot meymanlar. Azamatsızlar. Tamamızlar tatlı olsun ardaқты meymanlar. Men bugünkü Adilay kızımыздың kız uzatı toyu kanday ötün? Sizlerge kıskaça malumat vereyim urmatlı meymanlar. Bugünkü Adilay kızımыздың kız uzatı toyun 3 bölüge öldük meymanlar. Birinci bölügün sırdaşı dep atadık. İkinci bölügün ırdaşı dep atadık. Üçüncü bölügün uzatışı dep atadık toğanlar. Orta joldan 30 minütlük 2 jol antrak veremiz ardaқты meymanlar. Antrakta kim mıқты biylese, bugünkü жақсылық тойымызда ким өзгөчө каалоо тилек айтса, ким өзгөчө ырдаса, анан сиздерге арналган оюн зоокторго ким активдүү катышса, ардактуу меймандар өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек. Ушул белектер бир гана сиздер үчүн урматтуу меймандар. Мен чуу дегенде эле ушул колумдагы белекти берейин өз ээсине. Мен суроо берем азыр туугандар. Ким так даана жооп берсе, ушул колумдагы белекти берем. Bugünkü жақсылық тойда ким белек алғысы келет? Ким белек алғысы келет? Қол көтерген инсан қарайын. Ой, маяқтардан көтеріп жатады. Саламатсыз, батыңыз ким? Енже? Кимисіңіз? Тойчу Құданың Құдачасы. Құдачаға бір қол шағып қойыңыздар. Приз анда. Ardaқты meymanlar, bugünkü kız uzatı toyga atayın alıstan, atarıtıp, jol karıtıp kim geldi? Alıstan gelgen meymanlarga belek bireyinçi geldinizler mınakay. Alıstan kim geldi? Kol götürsenizdер barayın. Alıstan. Alıstan gelgen insanlarga. Salamatsız mı? Kayaktan geldiniz? Bişkek'ten geldi. Andan da alısaktan gelgenler var mı? Iya. Bişkek'e karaganda Жалал жақын эле да. Bişkek'ten келген эжебизге приз берип коюң, кол чалып болсун. Приз. Ардактуу меймандар, кийинки белек өзүнүн убактысын баалаган, өзүнүн убактысын үнөмдөгөн, бүгүнкү жакшылык тою салтыга чакырылган кечикпей ким келди? Жоопкерчиликтүү инсандар үчүн кечикпей келген инсанга. О, моякта апам кол көтөрүп атат.
zaman. Saat kaçta geldiniz? 6:00'dan birinci gün geldi. Gelseniz toyganın içinde kim var ki? Koçu, kudamın hakemine varken başka yok. Azamaz kolcalar prizanda. Hareketler. Ardaqlı mehmanlar, keyinki belik Jaşolu en sulu ayımga bergim keliyotат. Jaşolu en sulu ayım deb kimni aytamiz mehmanlar? Qo'l ko'targan insonlar oyim. En sulu ayım deb kimni aytamiz qaraki? O, men tejab ko'tarib o'tishim. Kimni aytamiz? Bizim nenemiz. Kolcanlar biz dinleyiz. Her bir insanı jarıp günün alıp gelgen, her bir adamın özünün alpak kesken. Cevap duran, priz. Keyinki suro bunday olsun ardaqlı mehmanlar. Atayın tarap, atayın karap çaçını östürgön bizdin çaç uzun ayınlar var mı berip koyun şu benekte? Atayın çaçın karap tarap жүрген çaç uzun ayınlar görüksün. Ooma. Kulağı orayınç kulağı. Salamansız mı? Çaçınız kaça metre? Şaşmanız. Kaça metre? 1 metrege жетейін деп қалды меймандар. Bir қол шақ қойса қолы ор. Приз шапа сізге. Кейінгі сұрау мұндай болсын, Jaşolu tili uzun ayımlar var mı? Tili uzun ayımlarga belek bereyim tuğanlar. Var mı eкен? Ya, ağaların beni ündürü çıkat. Çoğu ne olup atat? Tili uzun ayımlar var mı? Belek verip koyun. Ya. O ecelerin tilli kısları kıska o ya. Kim var? Kol götürsün. O, ben eceli götürüm bak bana hiç. Ece tiliniz kaça metre? 1,5. Oo, Ece'nin çaçından da uzun ki. Priz anda. Azamazlar. Kasırkemin bardығы тамаша ардақ меймандар. Тойдың көркі ыр, би, анан қалы отыректі еткен меймандар. Бардығыңыздар бүгін ұшыл, екі жашыққа жақшы қалы отырегізді арнайлы. Бары бір жақшы бір батаңызды беріп белелдеп келе отырасыздар. Анда мен бұл жаққа шақырайын ардақты меймандар. Тойчу атамдың туылғандарын шақырайын. Тақтап айтқанда Адилай қызымыздың тайкелерін шақырайыншы. Қана келіңіздер. Қалуеге баштаған жибегече, гүлпече, нарын аке баштаған жалпы тойчу атамдың бір туғандары келіңіздер. Қалу тілек сөз кезегі сіздерде. 5-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші столда отырған тойчу адамның туғандары қана келіңіздер, жалпыңыздар, жаматыңыздар бен келіп беріңіздер, мықты музыканың боштосында. Hoş gelipsizler daha bir jolum. Kuyovlar mutlu olsun. Mağmayınızlar жақшылы. Emi atayın жалпы Адилай қызыңыздардың тайгелері келе отырасыздар. Тойчу атамның туғанлары келе отырасыздар. Сіздердің нұрматыңыздарға бір жағымды шығарма жаңғырталы. Араңыздардан мықты билегендерге белек тапшырып қойын. Сөйлештік пе? Тайыншелер даяrsыздар бі? Даяр болсаңыздар маэстро. Кеттік ана. Той құтты болсын, жандырақ келіңіздер. Kim birinci bilip çıksa benim taşırım. Tayınşelер. Ay azamazlarındaki. Toy mutlu olsun değil kumandarım. İyi. Hoppa. Eceleri hadi baydı gelizleri. Hoppa. Canım senin ışkında. Ekonomimiz bolu verelim. İsimleri şartlaşında. Apçaların boka boka. Canım senin
karşılaşlar, mınake toydun görkümünü bir demekçi, bıқты bilegenizler görüp duran, toyga jakşı, nastroy bilen gelgenizler görüp duran, bu belekler sizlerge olsun. Anamdan bir belek verip koymuş bana. Apa gelmişçi. Ben sizge bir soru vereyim. Oşol soruga tak жооп берсеңиz şu kolumdagi belekti vereyim. Apa jakşıra oynadınız. Bu soruga köpler жооп бере албайт. Apa, atınız kim? Gülüpan. Жооп тура, please. Çok rahmat, kendinizlerim ardaklı meymanlar, bugünkü jakşılık toyunuz janangana kaaloo tilek менен бүтүп калбасын, улуулатып, сулуулатып, 3 insan kaaloo tilek айтыңыздар, калганыңыздар кошулуп бериңиздер, сиздерден сурагыч. Kimden başlaylarlar? Geliniz. Kutlu konaklar, bugünkü toyçunun gelgen konaklar, kutlan günümüzde bilen toyun müsterken şu toyçunun kızı ömür uzun olsun. Algan yoldaş bilen olsun. Daima baktlı olsun. Kuday şu benim digeni şu 5 toyuna girelim. Hurmatlı Aktoy'dun atçıları, hurmatlı toyçeke, gülbireciğine, ancak büyük doğanlar şu viyolalı olursun, tanımetsin yoksa mutluyum. 2 yaş baktılı olsun. Onun acını, Danyal, sizlere aytarımına bugünden başlayıp kurmuştun, en zor, en kıyın, en tatal, en konsuz olma, atlama, yollar başlayıp olsun, baktılı olsa, ömür boyu, armışsın oğlan, acır ağzın, aslan akralar, normal olsun. Rahmat, aytkanızlar gelsin. Tayecilerden biliyoruzdur söylüyoruzdur. Tayecilerden. Kim var? Geliniz. Toyçu, Gugü, bu yoluna kut olsun, gençoğulları çın olsun, kızlar bargan yerge baktılı olsun, bu yola sizlerge mandı olsun, kıstiyaklı mandı olsun aylar. Ak yoltoy bu yola olsun. Emdik için uçmağa da eşik toyga gelelim, tokat. Çok rahmat, aytkanızlar gelsin. Kalganızlar koşulaslar mı? Tarınma yok mu? Anda gelinizleri bugünden estetke süretke düşölü, anan alıp gelgen beleklerdi berip, orunduklardan orun alalı gelinizleri jalpı toycu adamның tuğanları, bir tuğanları var bolunuzlar. Her bir nesinin jup bolğunu jakşı deyip, men dagı bir kalındı gezek bireyin ardaklı tuğanlar, ben bu jaka şakırayın. Gülmer eşemden törgündörü, taktap aytkanda, toycu adamdan kayın jurtu. Kana gelingizler, kaaloo tilek söz gezegine çıkıp beriңiздер. 6-cı, 7-ci, 8-ci, 11-ci stolda oturgan çalpı Gülmer eşem törgündörü, aydan, stal, anara, kılınbay maksat başlagan çalpı toycu adamның kayın jurtu. Kana gelingizler, kaaloo tilek söz gezegi sizlerde meymandar. Elesindi vurmadı samında, kara gözüm görünböy kayda gitti. Özüm bolçu canegim bıçağımda, kara gözüm görünböy kayda gitti. Özüm bolçu canegim bıçağımda. Kaydasın sen aşırım, sen istedim şaşırdım. Mutluluğu kararım, senin ıyırsadımdı, eksedim Süйлөштүк бейжиде даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, сиздердин урматыңыздарга жагымдуу чыгарма болсун. Той куту болсун. Канакей, эжене шаңдырап берейин сиздерге. Эжене той куту болсун канакей. Шаңдырап ала баштады эжене. Ооба. Майда. Азаматтар Asarsa bilip oynagan, gönül koterim
manaki jalpy mыкty biylegen menini. Mыкty biylegenlerge melek berem degender atıp çykan, sekip çykan eşeme priz bereyim. Аны koltop, koştop, vay apa geliniz bul belek sizge bolsa. Anan bol belek sizge ata. Nege deýişmi? Екі жашмақты болсын, білеріңіз болсын, тамашаның бары бекамын. Bol belek sizge nege deýişmi? Eştike kılbay ayıp turganınız üçün. Kana gelinizler ema, aranızda var 3 insan söylöperingizler, kalganızlar, koşulunuzlar. Kimler göreyim, kimden başlayız? Ulularla, geliniz. Toyşunuzda, günlerce, şu toyunuzlar kutlu olsun, şu ballar baklı olsun, ömürleri uzun olsun, görüşleri cayıp olsun. İyi ki şu hafta Beşik toyuna geleli, daima жақсылықтарда sizlerin tuğanlar kayıncıkta bir yol olun. Çok rahmat, andan keyin geliniz. Assalamu alaikum. Hurmatly tuğanlar. Bardığınızda bayramlık manayınızlar bilen. Sizlerge bayramlık manayı uçturup bergen şu tezdem, ejem sizlerge Huday ömür versin. Dileğinizler kabul olsun. Buna yağmur menen yerge öret, batar menen yerge öret dep bugün kızınızlarga batal berip koyun dep turasızlar. Batası uşunça elin batası kabul olsun. 2 yaş ömürlü olsun, geleceğe keng olsun. Ar daim el menen birge olmazlar. Huday böde kırsıktan saklasın. Mekenimiz Kırgızstanımız tınç olsun. Oşuların arasında biz tınç bolaylı, tınç bolgan sayın günde toy bolayversin. 2 yaş ömürlü oldular. Geleceğe keng olsun. Jana alpları çalıp aytıp ketdi. Murun 2 jurtlar bolsa hem 1 jurt koşuldu. 3 jurttu birde alıp kettiler. Huday sizlerge ömür versin, yolunlarda açık kılsın. Daim yolunlar sıdırıp olsun, yoldaşlar kıdırıp olsun. Ömürlü olma. Çilövende gömül salıp olacaksın. Çok rahmat, urmatly jaşlar, kaloo tilek sizlerge aytılıp jatar. Kaloo tilek sizlerge aytkanda öyle durup bulup turалы, mehmanlar gelinizler. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Актойдун катышчылары, үй балам, кызым, мына колумдан жетелеп, колуңардагы азыркы жетелеп жүргөн небереңерди жетелеп чоңойтуп, өстүрүп, эрезеге жеткиздиңерлер. Бүгүн мына турмушка узатып атасыңар. Баягы бир чети сүйүнүктүү болсо, bir çeti içine açıp turgan mezgil. Antkeni kolundan kuşlar uçup, başka turulda kumon turar. Ekenin ortasında erkelep çoğoydele. Emi ömürlü olsun, baktılı olsun, bargan yerine bagaysın. Aydıku, geçeyle sağma çarçımda sengsepken, tatına kay içindeki kızanın mezgildin ağımı menin, mına turmuş bütövkasın bolgalı oğumdu ötüp, andan keyinki oğumdu ötüp iştep, bugün anın turmuştun saparına uzak jatasın. Oşol jerin bargan jeriңен bagaşsın, baktulu ol, taalaylı ol. Saparыңар байсаллы olsun, karmaşkan kolуңар töbөлүp көпөргө olsun. Oşol жерден өнүп өсүп, эки жакты тең сыйлаган, жакшынакай татыктуу үй бүлөдөн болгула. Бар болгула, аман болгула. Büyüğüm, kızım, buna acı günü uzasınlar, yeni, Kuday dağı yaş verip, alda kızınlar çoğuyutup, oşonundağı tayan karmap kalamızı, mön koyup kalamızı, oşonun toyuna da geleli. Oşonu uzatkanға çeyin Kuday gen soğuk versin sizlerge dağı, ömür versin. Şığılıp, baldarыңардың жақшылығын görüp toyunuzda жүрө бергиле, esen ama. Бар болғыла, аман болғыла. Çok rahmat, kalanızlar, koşulaslar, mehmanlar, koşulasları, kana gelingizler anda jakыныраак turalı, toylarını orta kalalı, süretke düşeli, anan alıp kelgen beleklerini bereli, orunduklardan orun alalı turganlar.
tuğanlar negizi Toktogul eli ayabay talantqa bay el tuğanlar. Ekinin biri ırday. Mıқты insanlar çıkkan, mıқты talantlı insanlar çıkkan, jana şunday Toktogul eli dağı özgöçü talantqa bay el ardaq mehmanlar. Hazır muzikant jigit sizler uğup bilip жүрген çıkarmalardı жаңыртат. Adan her bir stol özünüzdürçü birden komanda olostur. Qanday komanda olostur? Bugünkü jaşlık toyuzda qaysı stol şamdırak otursa, qaysı ustur katırak kol çapsa, men uşul kolumдағы prizdi oşul stolдағы insanға tapşıram. Sizlerge mıқты muzika жаңырат. Qaysı stol birinci tapkan bolsa, qaysı stol özgüce kol çapkan bolsa, men oşul stolga varam turganlar. Oyun düşünüktü bolsa oyunu başladım turganlar. Nazarınızlarda birinci çıkarma жаңырсын. Bu kaysıl çıkarma jana qanday ırdılat, kim bilir? Tanışıca tabışmak tutan sırrı. Tanışırı deyinir. Tuzalgın dölü gönlüm. Ta-na-na-na-na-na. Kol çap koysa kolu meymanlar. Tanışırı barakelde. Priz sizge. Giyinki çıkarma tuğanlar. Şartıra oturalı. Özgüce kol çapkan sol orayın. Ay bana geldi oğlum. Kim görüyor ki? Kaysılır kandı aydalar? Azamatsız barakaydı, priz sizge azamatsızlar. Giyingi çıkarma tuğanlar, bu kaysıl çıkarma. Sekiz sonra kim var ayarken? Kaysılır kan ayarlar? Awasan notosu ay jarı ay jarı. Barak indi azamatsız priz sizge. Kiyinki çıkarma meymanlar. Arbaylar bir kıymalım, bir çılızım maharadır. Azamatsız priz sizge azamatsızlar. Hatta meymanlar şarkıra oturursa kiyinki çıkarma. Ayetike gülberçide suradı, ayetike gülberin yoluna, ayrılığında hayranını soğudu. Ayetike uçta şeşeke. Azamatsızlar, bul priz sizlerge. Azamatsızlar barakelde, giyinki çıkarma.
Masumları, vakıtları. Siz de düşündünüz mü? Kim burada? Altın bağları bizi oynatın, mağa bilgizgi Azamatsız, bu benim sizi olsun, çok rahmat. Barakelde. Giyinci çıkarma tuğlanları. Bulgarsınlar meyvanlar. Olsun tatlı şey. Kaysılır, kanaki. Kaysılır. Atladın sen ağıydın, boşamasın. Öptüm destekler bölüm, boşamasın. Ayda düşsün baktolu, boğlanımda. Ben ağladım. Barakelde, azamatsız, prinsesli. Çok rahmat, yine akıtı çıkarma olsun. Kaysı ustalı özgöçülük olacağım sorayım. Gitti görmese. Yaşlar kalmasın, olmaya kalmasın çıkar. Kim merak edin? Ya. Dürüdüm dürüdüm ballı gelmey dürgün Kim kartbalde beni sen beni dürgün Dürüdüm dürüdüm Azamat, kırsaç, please. Hareketler. Urmatlı meymanlar, urmatlı tuğmanlar, kudalar, kudagaylar, toydun ayağına çeyin uşunday жақшы маңайда отырыңыздар. Мен тағы бір қалатлыққа шыққан біздің қадірлі insanларды шақырайын. Біздің құдаларды, құдағайларды шақырайын. Тойшы адамның жап-жаңы құдаларын шақырайын. Қара келіңіздер. Бірінші, екінші столда отырған тойшы адамның құдалары келіңіздер. Siz құдачағыз, yüreği zırdasanız uğanamız. Çakırken ayday olup, күнде olup, çıkmayıp uyumuz çok soranamız. Çakırken ayday olup, күнде olup, çıkmayıp uyumuz çok soranamız. Құдачағыз, biz benimle kaçan olur, tamaşanız. Biz benimle kaçan Құдалар, құдағилар, келін балаңыздар құт болсын, маңайыңыздар жақсы. Емі бізді құдаларға, құдағиларға өзгөчө бір жағымды шығарма жаңырталы, мықты би дегендерге билек тапшырып қойып. Сөйлештік пе, даярсыздар бұл құдашалар. Даяр болсаңыздар маэстро, кеттік. Rahmat. Құдағилардың арасында мықты бийлеген, ол жерде ақ көйлекші құдайы сізге приз берейінші, баракелді. Bir қол жағып қойыңыздар меймандар, азаматсыз. Андан кейін тағы приз беріңізші. Андан кейін тағы өзгөчө мықты бийлеген кимдер жүрділе мен? Адашып қалдым, нешік келіңіз құдағай, ол берек сізге болсын. Ана құдалардың арасынан, ким бейне өттіле құдалардың арасынан
O ak önükçü kuda göreyçi geliniz. O bırakın. Ana bir prizmen koymuşsun. Kudalar ben bir sıra verim. Jaşoğlu en sıylığını kim tuğanlar? Kim bilet? Kolumda turgan melek göreyim. Kim bilet? Kim bilet? Kim? Apa? Kudalar. Kudalar bul berek sizge. Azamatsızlar. Anda gelinizler hem hurmatlı kudalar sizlerge 4 insana kalotlik vereyle. Kana gelinizler 4 insan söylüyorsunuzlar. Kalağınızlar koşulup verenizler. Sizleriniz turanız. Kimden başlayıp gelinizler? Geliniz. Salamatlar, hurmatlı konaklar. Bugünkü toy kutlu olsun. Şu Kırgız elbisinde şunday toylar boluversin. Men mына Dinar жөнүндө айткым келет. Динар менен биз бармактайдан бирге окуп, бир классташ болобуз. Мына тарбиялаган баланы Даниярдын энеси Динар ушу мектепте эң алдыңкы окуучу болуп окуучу эле. Суп-сулуу татынакай кыз эле окуп, жашкандар өрмөлтүрүп, анан баарыбыз балдардын баары ашык, балдар эмес кыздар ашык болчубуз. Анан ошентип жүрүп эле онду бүтөр менен ана онду бүтөп электе арага чыгып кетти. Биз баарыбыз аябай өкүнүп, ыйлап, аябай кыжаалат болуп классташтар. Бирок ошол арага чыгып алып кеткени барып отуруп калды. Анан эң жакшы нерсеси ушу очор бачар ордолуу шаар болуп көрсө эрте турмушка чыкса бала чакалы болуп, бала чакасы өзү менен өсүп кетет турбайбы? Азыр командасы аябай чоң, өзүнө сулуу кыздарды, балдарды тарбиялады. Бул Динар айым тарбиялаган бала, Гүлмира айым жөнүндө да мен билем, аябай сабырдуу, акылман айым. Ушул 2 айымдын колунан чыккан балдар, булар келечекте бактылуу болот, турмуштун ар кандай кыйынчылыктарына чыдашат булар. Себеби 2 чоң тайыне бакты булар, тарбиялады. Ушулардын 2 жакшы айымдын колунан чыккан балдар Кудай кааласа баардык турмуштун кыйынчылыктарына чыдап, бактылуу, талайлуу, очор бачар ордолуу шаар болот деп мен ишене алам, айланайындар. Бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун. Гүлмира, Динар, Ибрайым ушулардын чайын ичип, ушулардын урматында жүргүлө, сыйында жүргүлө, дагы ушу неберелериңердин сыйында жүрүп, бактылуу эне ата болуп төрүндө туруңлар. Силерге баардык жакшылыктарды каалайм. Ар бир үйүңөрдө ушундай тойлор болсун. Ар бир үйдө ушундай жакшы окуялар болсун. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, мекенибизде тынчтык гүлдөп өнүп өсө берели. Рахмат айтқаныңыздар келсін. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі чоң тойдың қатысушылары. Мен сүйініп тұрам, 2 тараптан жақын болып атамда. Қызға да жақын, балаға да жақын. Қыз мен досымдың небересі, бала мен қарындаштың небересі. Аптан сүйініп тұрам. Мен қаларым 2 жашқа чоң вакытка тилейм да, өмүрлөрү узун болсун, келечектери турмуш жолу жаңгыр болсун, көп балалуу болуп өспөрү көп шаар болсун. Мен ошого тилектештим. Ошонун жакшылыктарына дайыма жакшы тилек айтып, жакшы ниет айтып, дайыма дуа кылып жүрөйүн деген тилегим бар, ошого жетейин. Рахмат. Өзгөчө калап тилек айтканыңыз үчүн бул белек сизге болсун. Андан кийин келиңиз. Саламатсыздар, Қанша үлкен елім бала, өкімөрдің ешкі болмақ, құс болмақ бек болсын, өміріңер ұзын, денсаулықта бола. Şu Kırgız elbise muhtangan ülgülü-ülgülерден болуы көма. Şu бақытты алай қалайым, және той құтты болсын. Бұда бұл мелек сізге болсын, андан кейін келіңіз. Қымбатты қонақтар, құрбан кечіңіздер менен бізден 2 жаштық тойына келіп бергеніңіздерге чоң разычылық білдіребіз. Апа, Айнар, келін құтты болсын. Құдай Айгерім, күйеуі құтты болсын. Сіздерге күйімді күйеуі емес ұлдардан болсын. 1 жылдық емес 1000 жылдық құталардан болу, Құдайдың бұйырса. Сонымен güzel Tayyar, Acılay, Baklov adlar. Geleceğin erkeğin olsun, ardayım, şunday bir tuğandardı, atacır, tağacır beğenmeyin. Arasında ardayım Baklov'a, Barbol'la, Kudayım buyursa, nasip etse 50 yılı
бешик тоюңарга көп бололу. Силердин ар дайым жакшылыктарыңарга көп болуп жүрө берели. Баарыңыздарга жакшылык тилеп, ар дайым тойлордо жолугушуп жүрө берели. Рахмат. Kim var dağı? Hoşlasın geliniz siz kabak aytamiz. Урматтуу тойчулдар, Гүлмүрактары, Дүйана силерге кут болсун. Элиң бизге кут болсун. Эже Айнаш, элиңер кут болсун. Бактылуу болгула, баш көчкөн 2 жаш, таалайлуу болгула, табышкан 2 жаш. Кудайым бере берсин, ырыскына күйүнүп келе берсин. Тегерин бере берсин, тегерин ырыскына келе берсин. Ар дайым бактылуу болгула. Құдағи бұл белек сізге болсын. Эми қалғаныңыздар қошластарбы? Bir ағамыз бар эле. О, келіңіз құда, сіздікімен жиынтықтайлы. Ассалаумағалейкум. Жалпы жамағатына бізде де құлдығыз бар. 2 жаш бақтылы болсын. Бақтылы, талайлы, өмірлі болсын. Чоң рахмат, қана келіңіздеріме, айтылған Алтай Қақпатаға барыңыздар, қош болыңыздар, қана келіңіздеріме, құдаңыздар мен құдағайыңыздарды орта қалып бүгінгіден естерге бір суретке түсіп қойыңыздар, анан алып келген белектерді беріп, орындықтардан орын ала отырғандар келіңіздер. Меймандар. Аязамастар, белегіздер құт болсын. Келіңіздер еме, орын алалы. Қана келіңіз анда. Бізден құдағайлардың біраз белектері бар екен, ошолор үчүн тапшыралды дейт. Канакей Нурлан құда келіңіз. Құдағайлар келіңіздер. Ай, мынакей, бізден тойшы құдағызға белектерін тапшырып жатқан өчүрү бізден құдағай азаматсыздар. Андан кейін белек как раз қыш келеді, суық болады. Азаматтар бар болыңыздар, бізден құдағайлардан, құдалардан да бардай естеп киіп жүріңіздер. Рахмат. Себептерді бияқ қалдыралы ғой. Бияқ қалдыралы. Жігіттер бұл себептерді бияқ алып келіп беріп қолғачы сұраншы. Данияр достар, ешкенше барапайсыңар. Тек себептерді бияқ алып келіп беріп қолғачы. Себептерді. Келіңіздер, орталық тұрағы келіңіздер мұнакей. Нұрлан бұда келіңіз, микрофонды сізге ерейін. Келіңіз анда, өзіңіз сөйлеп, өзіңіз тамшырыңыз анда. Ардақ меймандар бір қатырақ қалчы оқайыңыздар қырғызды салт екен. Бізден Нұрлан құдауыз, тойшы құдауыз да бізден қызыздың қалыңын берекет меймандар. Қана келіңіздер.
kudagılar jönggelbey, açusun, tatlısun, bardığını alıp gelinken, uşunu bardıq tuğanlarga ırımda boz tigiz koşlar. Sizlerin yüzlerde ardayım uşunday toylar bolsun, sizler de uşunday kız uzatыңızдар, oğul үйлеңіздер, той kut bolsun, kudalığınızlar men жылдық bolsun. Çoğun rahmat, hurmatlı mehmanlar, kudalar, kudagılar, orada alalı gelingizler. Ardaqlı mehmanlar, toydun başında ayttım ele, bugünkü çaşlık toyunuzda 30 minütlük 2 jolu antrak beremdi. Bugünkü çaşlık toyunuzda eng algaçkı antrakın çeralayın. 30 minütlük antrak, bugünkü toyların kutluklar, 2 yaşlı kutluklar, dostum dostum degen çağırmanı tartıla bereyim. Uşul çağırma ben çalpınızdan doğduğu bilge çakırayım. Toyun olsun ardaqlı mehmanlar. 2 yaşlı candan gelgen dostum var meken gelingizler. Dostum dostum degen çağırma benim 30 minütlük antrak çeralayın mehmanlar. Kara gelingizler. Şandırak biliriz, kara gelingizler iyi. Bir dostum var eski sağlık balıktı. Bir dostum var yürüdük koda sağlıktı. Görüşkünde ötkün günde sürüşümüz. Sağındırdı balıktı. Bir
başında, yayının başında, 30 yaşında, ailen karşında. Ah o gözlüğün, navattek sözlüğün, kıydırardı senin şirin sözlüğün. Çok rahmat. Toy verdik, toylar bulsun dep, жақшылығы үйге қонсын деп, ардақтап сіздерді шақырдық бүгінгі Адилай қызымыздың қыз ұзату тойына күе болсын деп жалпыңыздарды. Ардақ меймандар сіздердің қатырақ қол жағыңыздардың қоштасында бүгінгі жақшылық тойымыздың екінші бөлігін баштаймыз меймандар. Toyumuzun ikinci bölümünün başında ben toy ielerini çakırayınçı. Toycu atam menen apamды çakırayın. Kayakta жүрөт toy iyeleri. Kana gelingizler, bir kol çağılar olsun. Gülmir apa, toycu ata gelingizler. Ata, bugünkü gelgen meymandar sizlerdi sıylap geliyor oturat. Anan toyumuzun ikinci bölümüne gezek gelip çetti. Toyumuzun ikinci bölümünde gelgen meymandar kanday oturат, маанайлары жакшы экен, бир текшере атайын. Анда оң тарап сиздин командаңыз болсунбу же сол тараппы? Оң тарап болот дейт. Апа, сиздин командаңыз оң тарап болсунбу же сол тарап болсунбу? Сол тарап болсун. Гүлмир апамдын командасы маанай жакшымы? Азаматсыздар. Toycu adamın komandası mana жақшымы? Азыр жақшылап текшереlim. Ата, kimden başlaydı birinci? Men жаңылган экенмин, мыналардын алдында болмосун. Оң тарап, атамды ұят қылбай жақшы манайда қолша ышқырып, қиқырып, Сүйлештікпі? Ата, сізден başlaydı mı, апама başlaydı mı? Апама başlaydı. Ата, негизи апам менен чогуу өмүр сүргөнүңүздөргө, чогуу жашап атканыңыздара канча жыл болду? 50 жыл болду го. Точно 50 жыл болду, э? Апа, канча жыл болду чогуу жашап атканыңыздарга? 48 жыл болуптур, апамдын айтышы боюнча. Кол чапкансыңбы? Атамдын айтышы боюнча 50 жыл болуптур. 2 жыл не кылдыңыздар эле? 2 жыл сүйлөшүп жүргөнсүздөр, э? Анда апа сизден баштайын дейт. Ошо 50 жылдан бери үйдү ким башкарды ата? Дагы деле сүйлөй албайт го. Ата, бүгүн той айтып бериңиз. 50 жылдан бери үйдү ким башкарды? Ата, ким башкарды билиң? Men. Üçüncüsünü aytkanda zorgo men dedi. Ata, катуураак эле айтыңызчы, катуураак эле. 50 жылдан бери үйдү ким башкарды? Мен. Ата, 50 жылдан бери чын эле адам башкардыбы же кээ бир жерден сиз да башкарып аттыңызбы? Ушундай башкарып. Бирок апамды сыйлап экен. Биринчи апаңдын командасынан баштачы дедим. Апа, сиздин командаңыздан баштайын, апа. Алдырачы кыз. Менин командам маанай кандай деп кос. Көрөлү, кандай маанайда экен. Канакей апа. Менин командам маанай кандай? Apamды жақсы көргендер, апамды сыйлагандар өтө көп экен, э? Апа, азаматсыз бешилер коюңуздар. Ата, оң тарапты карайлы бир. Келген меймандардын бардыгын эле таанысызбы? Маанай кандай? Оң тарапты тандап тура эле кылып турсузбу? Эң туура.
Eң туралы Баракелде. Ошондо кайсыл команда жакшы маанайда отуруп турат? Оң тараппы же сол тараппы? Оң тараппы. Оң тарап дейт. Азамат. Апа, сиздин оюңузча кайсыл команда? Оң тараппы же сол тараппы? Сол тарап. Негизи чын эле сиз башкардыңыз беле? Сол тарап деп баштады го. Элдин көзүнчө ошондой. Муну жөнгөн репетиция деп билели, эми чындык баштайбыз, апа алдыраак чыгалы. Эми чында апамды колдойлу. Бүгүнкү жакшылык тойго жаннап келген, жакшы тилектерин арнап келген, ырдайм деген, бийлейм деген Гүлмира апамдын командасы маанай кандай? Чап, 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 колча, карге, катура. Азаматсыздар, мынаке тойдун аягына чейин ушундай шаңда отуруш керек. Атайым оң тарапты көрөлү. Оң тарапты көрөлү ата. Атамдын командасы бүгүнкү жакшылык тойго жакшы маанай менен келген, оюндарга активдүү катышам деген тойчу атамдын командасы маанай Рахмат. Кандай экен? Мага сурай баштады го. Азаматтар, эң сонун ата, эң сонун жогорку деңгээлде. Апа, кайсы команда жакшы маанайда отуруптур? Эки жакты. Могу жакта 100 киши силди колдоп атат. Дагы бир жол сурайын апа, кайсы команда жакшы маанайда отуруптур? Эки тараптын. Эки тараптын. Ата, кайсы команда жакшы маанайда отуруптур? Оң тарап күтүп. Оң тарап деп койду. Кайсы команда экен? Сол тарап. Ата, сол жак өтөлчү. Сол жак өтөлчү. Апа, оң тарап өтөл. Апа, оң тарап өтөл. Оң тарап. Гүлмира апамдын командасы маанай кандай? Рахмат, апа, келиңизчи алдыраак чыгалычы. Эми оң тарап сизди аябай жакшы колдоп атат. Төргө чейин бийлеп барып, бийлеп келебиз. Жөн эле бийлеп, конокторду кошо бийлетип келебиз, а? Коноктор ортого чыкмай жок, ордубуздан туруп алып бийлесек болот. Сүйлөштүк, апа, даярсызбы? Даяр болсоңуз анда маэстро кеттик, апа кеттик. Опа! Шандра апа! Опа! Рахмат. Апам кандай биледи туугандар? Бийлегени жактыбы сиздерге? Атам сол тарапка бир мындай бомба таштагандай эле болчу деп отурат азыр. Ата, төргө чейин бийлеп барабыз, бийлеп келебиз, конокторду кошо бийлетебиз. Сүйлөштүкпү? Бaba. Неге? Мен бийлеп жаш кездесте төргө чейин басып кайра келе аласызбы? Ата, кызыңыз турмушка кетип баратат. Тойдун көркү бийгир дейт. Кана кеттик анда эмесе. Тойчу адамдын командасы маанай жакшыбы? Кеттик ата, кеттик ата.
sizge. Nege demesmi? Niye? Hiç kim benim işinizde oturganınız yok. Ata, sol tarafı bir жақсы қарайыншы. Sol tarafты. Бардығын танисыздар. Танисыз, сол тараптан мықты бийлеген ким бар? Sol taraf. Біреуді шақырып беріңізші маған. Burun Gülsene. Biri adam керек. Бурылча Гүлсәр екен біреусі. Koyday. Екеуінтен дейді. Біреусі де керек маған. Екеуі еш керек дейді, Құдай сақтай көр. Бурыл ечен паға шақырып тұрайыншы келіңіз. Бурыл ечен қайда тұрады? Бурыл ечен. Қана бурыл ечен. Бурыл ечен үшін бір музыка қойсақ болады, бурыл ечен билеп шығады. Апа келіңіз. Оң тараптан мықты бийлеген ким бар? Ким бар? Атын айтып қойсаңыз мен шақырып аламын, апа. Апа келші бері. Атын айтып қойсаңыз мен шақырып аламын. Махаббат еше. Ой, махаббат еше. Келіңіз. Опа! Азаматсыздар, рахмат. Эми сіздерге рұқсат бар едіңіздер. Рахмат. Қонақтарды тегілей беріңіздер. Апа, рахмат. Ече келіңіз. Оң жаққа шығалы, ече келіңіз. Сол жаққа шығалы. Эми сіз тойчы адамның командасының атынан шықтыңыз. Атамның командасын атам бият қылбайсыз. Жақшырақ келейбіз, Оң тараптан сіз апамның атынан шықтыңыз. Апамның командасының атынан шықтыңыз. Жақынырақ тұралы келіңіздер. Жақынырақ тұралы. Бір-біріңіздерді қарап тұрауыз. Бұл ойынның аты батыл деп аталады. Қырғызшасы жеке. Кимеңіздер өзгөчө бийлесеңіздер, ошол тарапқа, ошол командаға бир упай берет. Сүйлөштүкпү? Той иелеринин атынан өзгөчө бийлик тапшырам. Даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, маэстро даяр болсо, кеттик анда бизе. Өзгөчө бийлеп атасыздар да азыр, ойуңуздарда. Ким бар сол тараптан өзгөчө бийлеген, өзүн ишенген? Oyun soğuk gün yoldaşlarının altından 2000 son priz tuğanlar. Kim var? Zapkosbek degan çağır. Assalomu alaykum. Atınız kimle? Zapkosbek ağamı. Bir olsa koysa kolu. Oğul taraftan kim var? Oğul taraftan mıhtı bilegen, özün işengen. Oy, iyice rahmat sizlerge. Ağa, kelçi ortağa. Atınız kim? Avaz Bayke, özgöçe bilegen insanla Danyar Kiyolağızdır dostlar oturak, dostların attan 2000 son priz. Tura desezlerini olacak oyuzlar. Marakelde. 2000 sonlu bilen insanları, özgöçe bilegen insanlar. Süleştik mi? Dayarsızlar mı? Maestra. Kettik anda. Ağa. İyi mi? Ot alıp bilattınız böylece? Daha görünür. Daha görüştü. Ağa. Kayra başla maestra. Çakşak bir çıtarı. Ağa. Şarşama tek şarşama. Şoğulun bir bileğim şarşılar ortada. Şarşamay ayak kolum kalsa da. Şoğulun bir bileğim şarşılar ortada. Stop. Жалко, он же ведь просто шуча. Kim var? Kim? O.
Atı kim? Atınız kim? Kırlamay kaldıra çıkalış. Ağa, jet taştaç. Жақсы ала кел. Дәріс баға? Дәріс бі? Маэстро кеттік. Апам командасы бұлдық тұрымды келістері. Қойшатан командасы. Мирлан Мырза қандай биледі тұрғандар? Зақ Босбек әкем қандай биледі? Мирлан ағаншы? Мирлан аға, моллар, тұру алып қол шақырдайғын билеп қойыңызшы деп тағы бір шанс берейін. Дәріс баға, дәріс тұрна. Аға, чайнап ташта болды үшін. Керегі жоқ башқасы. Дәріс бі? Дәрі болсаңыздар, кеттік енді маэстро. Моғышыды тегін қалды, ол бойға қылшы. Кім бар? Тегін тайлашып елешкен, ашықша билеген, аннан мықты билеген, өзін ешенген, 2000 сомныңды, несі олым деген. Кім бар? Оң тарапта. Аға, мен сізге айтқам, анша қатты билеп тұрсас болмақты, аға. Кім бар оң тараптан? Өзін ешенген, құдалардан. Сіздерге тартып алдырып қойып келіңіздер. Кім бар? Құдалардан. Мықты билегендер. 5 стол. Өзін ішегендер жоқ бұл. Сол тараптаншы. Кім бар? О, аяқта бір қол көтеріп келіңіз көрейін. Қол шақ көзсаршы меймандарыма келіп. Ой. Саламатсызбы? Атыңыз кім? Айгерім кім соғыз? Не келгендері білмек тұқшат меймандар. Айдалайдан кім соғыз? Қайынсыңыз соғыз, а? Анда, аға, жөнелі жайнайсыз. Жынайға, жөнелі. Кеттік анда маэстро, дәрі болсаңыздар. Айгерімді қолдағандар бар екен? Soğanı yapacağım. Afon güllerin alıp Atrafınca nazarlar salıp Mahalledekilerin Musikanı kullanıp Halı hamam yardımda Sos. Ağa, жақын билеуіңіз түрдейізі құлап өтпеңіз, аға. Айгерім айым қандай биледі меймандар? Зоотбек аға қандай биледі? Ким көрерін білмей қалдым, машайлап қалды. Менің ақырғы музыканы қойайын. Ақырғы аға, шаршайдыңыз бе? Ішенем аға сізге. Чайнайыз аға. Айгерім, қалапшы бол. Аға, көрсетіңіз жерден. 200 сом алып бесіп сізге болды. Дәріс бі? Айгерім, дәрісіз бі?
Dayar bolsаңыздар маэстро кеттік анамыз. Болды аға. Золпек ағам қандай биледі меймандар? Сіздерге жаққан жоқ бұл? Жаққан жоқ бұл? Айгерімді билегеніші? Құдаларға жаңын ұқсын, құдалар тараптан келдіңіз бе? Азамастар, Золпек ағам қандай біледі я? Баракелді. Менеме, екі приз беріңізші, екі приз беріңізші. Оқшош, екі приз бар екен, оқшош. Айгерім, бұл сізге? Бол. Бұл емес сізге? Анан ұшы жалпы күй жолдоштор берген 2000 сомды 1000 сомнан бөліп бер дегендер болса бір қол жағы қойыңыздаршы меймандар. Менің ойынша залдың 100% бөліп берді ода, анда 1000 сомнан бөліп берейін. Аға, бұл сізге, Айгерім айым, бұл сізге. Çok рахмат, бар болыңыздар. Ардайым ұшынай жақшылық тойлардың көркін ашып, шаңына шаң қошып билеп жүріңіздер. Гүлмереженің төркіндерінің атынан ойын соқы 3000 сом приз келді. Анан тойшы адамның туғандардағы о призге ақшап келетті отқан, бірақ ап келелек бака. Ап келіп қалса айтам туғандар. Рахмат, ардақ меймандар менеме жақшы бір қалытлы кезек берейін, ұшынай ойын соқтан кейін. Мен бұл жаққа шақырайын, ардақты меймандар. Тойшы атамдың құдаларын шақырайын меймандар. Бұл жерде біздің құдалар. Қана келіңіздер, 4-ші столда отырған жалпы атам менен апамның құдалары. Қана келіңіздер, қалы тілек сөз кезгене шығып беріңіздер. Малик құда, Зина құдағай, Мұрат, Қасен, Тұрсын, Бақты баштаған жалпы құдалар. 4-ші столда отырған меймандар келіңіздер.